Ini lah juara mi bola. Cara main mo sing bener jan telokan ke dia. Iya. Jen bisa tompa mi kok kemarin. Tompak. Mai kis-kis burin ban. Nang kok ning je. Iya. Apa lah berjutir? Gigi. Itu masih sempal. Sempal betek nak rama sempal canggih mo ban. Ben ada kelakuan. Ada aku nonton. Hah? Entar mau loncat jauh. Ada apa? Ngelongkor ke Mesir ya. Kenapa? Ngelongkor mah disa. Putra ke Mesir ya. Iya, kok kan nemen korma disa ada semua ulung ah. Asyik kau tintar mulung ben. Iya. Abu. Oh, now ram. Gerbunang budak iya ban ya. Oh, aduh. Nyapse. Magawat aku. Perang Soki. Ya dan wawa gerpa kebima ning talaten kepak. Lolo. Iya. Di me. Maraban. Payu ke. Halo Tretan, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian channel YouTube Mafia Bola. Cik panas ah. Mak DI. Cik hibur siapa je ngak kok kelakar. Naung dah. Mak mereka bejang mak langsung panas. Milkurin saya tak gembur. Penumpang dan di sana ada mula bulak tu. Cik bejan mereka kelas lontong hari ya. Miramin rengan. Miramin reng antara merantau boleh. Sepeng saja. Apa yang mi bolan kok kapal lagi reseptera bagi? Dim ako pas hindi penumpang na muna yun. Aros cek sanda ante deh. So yun tako si nyebrang. Masa numpa kapal tas raw rin. Kamu na dito tagisa. Kanita mo din naman makila reseptera. Panas deh. Tira kapal deh sana ku ako. DI. Tandi kernikan kok saya ke baya gantian nyupir. Hari ya, berarti nak bejang sekejap lah ni ke penumpang. Mak bisa tuh dah, lau kapal le kola. Tak dengan tuh dah temur le deh. Lah coplak setir lah. Ada lah re. Siapa nama coplak re? Palang. Dia jalan ada remah kok deh pak. Tuh. Laguan sepeh. Ntar merantau ya. Alpan be enda bayu ala aku apa njero keluar negeri. Unda kan nyaman berde-berde kok. Sampai ngenten pelabuhan nyaman ngecek Alpan kan. Alpan kok deh berdiri nah bayu. Ini ketemu hari Alpan.
Cakap ke ini kasan ya. Burung. Sore, nggak bisa kicap pisit. Biru. Biasa muncul ngare manis biasa. Sip mun ngare, kening aja. Sip. Kening sampai restoran lah. Jujur deh. Aduh, ngare pisit-pisitku. Sip lah, kening ke beli di Pajero. Minta rabu kan deh. Kontrak lah nyelak. Deh. Masih mati mang mandang nih. Masa apa deh? Wow. Tahu sering alpan apa benih doh. Iya alpan doh. Anu apa doh? Yentar benar ya? Iya doh. Yentar. Jak dari muka ki bu telabu dak. Hei. Pan. Anu apa bening dak aja? Hah? Anu apa? Dapat stiker kan apa kok? Yentar gedeng kan dari ya. Bos, kenapa? Jadi kening dak aja ya. Dan ada nang ada. Ya. Enggak dah. Tolongin. Bang mak salam na. Ah. Oh, jadi urang benar apa benar? Dia ngadi ro. Dia salam benar ya. Oh. Kamu. Oh, now. Gerbuna muda iya ban ya. Ben ada kelakuan. Ada aku nonton. Hah? Entar mau loncat jauh. Apa? Ngelongkor ke Mesir ya. Kenapa? Ngelongkor mah disa. Putar ke Mesir ya. Iya, kok kan temen kurma di ada semua ulung ah. Aja kok tintar mulung ben. Iya. Mau baca nak ada bang ngaji. Oh, bajarna 3.000 rial aja. Hah? Rial? 3.000 rial. Ceplos rial. Iya, mun PC dina 600 rupiah. Aku diri ra mun 600 rupiah aja. Bagi cong lakon gade dia. Entak sarah itu aku masalah. Mulung kurma disa. Saya undung de bener. Iya, polong sakti. Kan lamar bidding. Oh, tak tahu je. Iya, Nora ya. Boleh dia nem. Bayi gampang dia bisa diurus kan. Kan nyaman. Aja bisa kok Nora. Iya, ben ngecek anu lah, ngecek siapa tah? Kok butuh orang banyak pula. Ngecek kacau gitu. Iya, gila. Masa ben di-en. Siapa yo? Nanti yo. Iya lah terserah lah ngecek siapa ben. Iya, aja saya olia sekereneng deh ya roh. Hah? Boy ben. Iya jadi iya bisa kan bahasanya sekereneng deh ya roh. Terus kenal orang akor negeri kan bosan. Iya. Iyalah, jangan ambuah lah. Iyalah, ngeri kan coban. Kita kangguran. Aduh, petajuk kok ngaji dah. Ya? Ayo coro depan. Ongguan. Pun api, pun cari di bae lah. Pun ndek mon kok. Tak ketan der ge. Gak ada. Loh. Apa ni Aldi deh? Halo. Wah. Mawon dam. Dam Aldi. Atau huntar merata jeding melulus rokok rasa jeding ji merata telur melulu murin. Ano, apalah? Kon anu asan pesen ako ya kebalaki na Kaldi. Ajak kalako dia. Di Alpan dia. Ano? Tar Mesir, pulang kurma. Iya. Iya lau lagi ya. Tuh. Nah. Setere kok nemu kan ceko tadi di dia. Mesir jauh dan sip lah. Ban telepon gitu bro. Enggak. Alvan.
Aja kalah aku ben. Makna apa? Alfan, Hiburu, Baan CD Yero, Alfan, telepon. Iya. Ngajak Baan alako. Oh iya. Iya desa. Apa hari ini? Landuk na bun. Baan ya. Ngajak alako. Ke Mesir melonggor mah. Iya. Iya tajak. Ke mana? Kakan bah. Kemarin talaten ini nomi Korea. Para. Nomi ja. Mak renam pesera. Yuk lah, kita sama yuk. Labu. Aneh, labu-lambure. Irit tombol. Karena pilih-pilih kintan, pakunoy. Orang merere. Nggak berdiri. Irit tombol. Tente apa ya? Togut nih kemarin. Togut kemarin. Mana? Teko. Apa? Labu. Kita tahun lawan betah. Betah. Apa? Jalan. Labu. Tangdim apa? Labu ko. Iburu. Iya labu dia. Kan labu. Oh, labu. Apa? Benar lakon je. Apa? Baan. Mungkin orang kuku apa? Koko. Kepala air ko ben. Ngajak alako di Naria. Ko ngajak alako baan. Iya, ribut kita kuku lagi. Aku ko melolo dia. Alako koko. Ke Mesir, melong apa jalan panggil jalan. Wah. Ntar ke pasir. Mana pasir? Ayah, bolong ya lah. Pasir mana? Bro. Kalatin nun boleh bi kore. Iya. Mayu ben narokon je alako biria ijak Alvan ke Mesir melong korma. Yuk. Puya tanah. Mak labu boleh. Alako. Boya ada. Alako. Nunjuk dan nunggu. Aduh. Nyamsi udah. Nyamsi. Mabawat aku. Keren soki. Ya dan wawa kerpa kebi mana talatin kepa. Melolo. Aku nak cari. Jatuh. Aku cari, cari rombun re. Tanda ben. Yuk. Apa? Enjo, cenjen. Pakai banget. Mainlah. Ada tak saya japir aja lah. Lah kopok aja lah. Makan. Coba nemu alpan ro nak buah ro. Tanggor mak kerutu semua lolo. Tuh, mana kok? Lo jeraja, kor mana? Yang agak muntai bolong re, kan tak milo pesan. Itu kan pu merdeng re.
Madang deh, benda iya je. Oh iya, saya kopok deh ya. Irfan dia tak yajak ya. Harus mesti gelem loh. Tapi Irfan dia anakku, enje yuk. Oh iya, coba lah kan Irfan deh. Ya cukup kok. Ya Irfan. Hei, apa? Mak paman, cuk re. Kok tegere sih? Hal telo kali ini. Sejorok. Hah? Ban tak laku ban. Apa? Tak laku. Ih, kondi sok kodueun yang dak luang. Oh, sudah tengah nong goreng re. Ban tak laku. Hei, ban. Hah? Tak laku. Beko. Oh, amina ala. Mina kecil dia. Ban mun tak laku. Norok engkau ya. Kau butuh anak buah. Apa? Butuh anak buah kok. Buah. Buah pir. Apel. Butuh anak buah. Ya cakap ke Mesir bi kau ban. Mesin dem je. Lepas tak di sandal apa mesin Mesir. Ke Mesir mulong kormah. Oh, pasir. Tuh, ini masih ntar nganu pasir jan kok. Tar ke Mesir mulong kormah. Kormah kok sejagat. Geroto-roto. Kesok masuk manjari ben bakun. Sok mana tidak banjana pas diri ya. Emah. Alako. Atau lo jadi ke diri ya. Mandi yo. Duh, kamu mau sobi dan corok go pinggir ya. Alako ke Mesir. Ya. Ala ko kami sih. Oh iya jijo bener. Ya. Ala ko? Bolong korma. Iya. Hei. Bolong korma. Bolong sok mah. Oh, kita hidung man. Oh, rela tak tidung sekali. Lima hari anjir. Ci ara jan re. Oh, nanti je lenying ciri ban. Kok lenying ya. Ban muntar ke bunduk na lenying. Isa nga. Ara denan gada. Iya. Ya, kah. Iya, nyerang nga pria. Betul ya. Apa marah? Bo. Ya cakap ke Mesir wi kok ban. Jadi kan coban. Bo, ada biji lah. Nang rela jak kering kan. Tar ke Mesir wi kok alako. Iya. Ya. Nanti ning pelabuhan kok ya. Bo, serol ko bula buji kok. Enggak lah, bentar aja lah. Burung enggak lah aku je kok. Udah cida kungku deh. Prabu Malabu. Iya numpak perahu bingko pesan. Numpak perahu. Aduh. Bener ngak no kotor beli deh kuning dak cuma dulu. Bi Alpan boleh. Hah? Beda Alpan. Aldi. Mau cak ya jaga dia. Tibaan ya cak bi kok. Oh, deh iya. 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 Nanti ning pelabuhan ya. Api. Iya. Yalah. Ongguan. Bama ko ongguan ban. Iyalah. Iyalah, bagus. Tulian. Kapal kok pas tada bakar setir. Remau udah penumpang terus nyebrang deh. Masa engkau tuh tiap kapal. Ngapan kok meni karo budi orang itu Pak Desa. Pala. Ya udah sapra si kak muka kanjeng abaka kapal lo. Tak nunggu kok. Di mulai besar kok. Basta ada kapal lo. Tangkasap kapal lo. Ada iyo reng. Mak bekeun rezeki na orang. Ya Allah. Ya Allah, napa kekeraki kapal ya Allah.
Mak nemu saya ke belenca. Hei. Garam mah, kapal lah, siap. Kapal. Iya. Siap setir melolo. Nyebrang dia. Nyebrang ah. Iya, ntar ke Mesir. Tempat setir melolo. Garam mah kapal lah. Lanyo boleh lah. Iya, wah. Kan. Lanyo dan lanyo kita kecil lanyo. Lanyo. Lanyo kare setir ah. Cak misem ra mo na beta. Oh, jadi lanyo gua. Betul loh. Tolos kare setir ah. Singa atas selam dulu. Oh, nyela ini. Banda di perahu lah. Iya, petek dah di perahu ban. Yang mana aku ya apa? Dora. Doro, pong dalem. Ya, pada kan lumba-lumba. Adoro jadi. Adoro aku. Atara, majan numpa coron. Adoro. Ini kan sebut toji, ntar mesti adoro ban. Kediri lah. Wah. Oke, soko. Saya jorok. Hah? Adoro, jan. Ado ka pelocor setira. Kok anda mo na dolo. Dure basan bre. Dore mere basan. Wih, daram mo lang kare setir ah. Kasagro puto pa setir mo lolo. Oh, jada ta na re. Doan roh re ngajok gundung re. Taro moro ko jora. Diri na. Kok. Emak siapa mulung kor merwa? Tolong diri ben lah. Lagra Andria, ada tangan nak buah wala buru. Biletin, muncul datang di ada ka pala. Di beda remah. Kadung-kadungan, kok banji majer ka pelere. Majar ke siapa? Betul majer. Iya. Tuh. Ara, Pak Arya. Kok pong ban. Tekura gopo. Alim ji melolo ni jodon re. Tak nyaman nang. Ada ka pala. Marah-marah jeng dang kapal kare setir ah. Ira jual diri ko lah. Boh, colon diri dom melejol lah makan pejawan. Garam mau nak dara deh jere. Pikirin. Aji se. Nganu kapal lagi wah. Kapal kare setir. Pikirin. Idem masih sempal. Sempal putek dak rama sempal canggih mo ban. Di mana sesempal. Sia sempal lagi ada kiban kelama tantong ko ban. Dan bon sempal. Sampan ko. Oh, sempal. Idem macam berenang. Ya marin sempal canggih mamarin. Ya, bejegik ko ban. Ini lah suara mi bola. Tara main mo sing bedo jan roan ke dia. Iya. Jen bisa tompa mi kok kemarin. Tompak. Mai kis-kis burin ban. Nang kok ning je deka. Iya ning ije dak mak nyaman ngutal burin ji bas. Pakai lor telur aja tompes ban. Terus. Iya terus, elang krono ngeduan ban bas. Numpak beja. Dina. Apa bojo kok? Ngiter ya. Jalan. Wah, ning germu lo lagi guru dia. Jalan. Iya lah ayo. Jalan. Pun jalan ah. Ah, ini mun jalan. Jalan diri mayu. Mayu terakhir perbatasan ya kok. Mayu. Ayo. Terakhir kok. Iya. Mayu terakhir. Mayu. Adon. Ayo lah, mundur anu. Iya maju tak. Maju. Udah mah kok. Bocan nyebrang ah. Iya, jadi nyebrang kok desa. Iya, dah iya yang mau nyebrang. Apa di tas ba? Dah iya. Kaya lang harap. Di mana? Maraban, mayu tidak buru. Apa cita? Apa cita?